muncang angge mulung muncang kaparangge gogog ku anjing gede gogog gog cingungung. Dah karehe amat ya lemburnya. Ngopi hayang ya ngarokok hayang duit teu gableng. Main cacing bosan. Muluyur baik itu nyaneangan ka budak. Lan kopi kebeneran dia yang ngopi budak ngopi tuh nyamperan lah kira nah kopi pak beneran dia mah. Kun, woi, jangan balik. Iya, gua semua. Ayo. Woi, Kur. Ngopi. Aduh. Ngopi. Balik sih yuk. Alhamdulillah aja sepi ya orang yang tarikan. Oh iya. Ayo lah. Ngopi. Oh ayo, lain kayak ngarokok amat ya. Anu mana ya? Ayo bebas ya. Rokok bebas. Dusun. Aing hayang ngarokok dia mah. Tikar kamari cenah rokok-rokok. Oh no. Yang diuka amat aing yo. Oh enggak sih rokoknya. Rokoknya? Oh, enggak salah. Nih. Rokok aja, nah. Iya mah iya. Sadap. Mantap. Coba ajak aing gawe. Yang sepi. Tah kasih eta coba. Oh, yang coba Gus ya. Yang gawe. Ayang. Ayo ge dagi suk. Karena yang gawe mah. Ih, siap Bang daripada di lembur gitulah. Nek peuling ngoyos jauh-jauhseun gitu nya. Atuh siapkeun bae lamaran aja gisuk. Ih, siap lah hari gitu mah kayak dijemput. Jemput apa nak nyamper? Nyamper be nyamper. Ah, siap nya. mah. Tapi ngomong-ngomong gitu kan ya. Kayak ngopi. Ayo ngopi. Tapi beak nih kopinya ya. Oh, Minum bae lah lumayan samet deh ge. Sedap. Alhamdulillah bisa ngopi. Pangaruh bawa batu. Lain aing balik bae nya. Nek beja ka emak. Oke, siapkeun lamaran abe heula. Oh, aing nyiapkeun lamaran abe heula nya. Oh. Oh, aing baliknya. Ah, Naruhun ya nya. Ah, kalem bae kalem. Kopi. Ya. Oh. Kumah tinggal ganti amat. Hiji, dua, Kela aing bingung aja dari gerak. Ini bingung. Bang ngebuk deh kadang tadi teh ya. Takut bagi gubuk lah burung ngasih. dua, tilu. Dusun. Aing hayang ngarokok dia mah. Tikar kamari cenah rokok-rokok.